Thank you, Lord. Kariso amin nga inararamid mo. Ken aramidam tupay. Pudno nga sikat ti Dios, a creator the heaven and earth, the God of Noah, God of Abraham, Isaac, and Jacob, the Father of our Lord Jesus, and the God of this church. Father, amin nga dayaw, kukwam, aramid mo na ito itibiyag mi through Jesus Christ, by your word and by your spirit. Tawatan mi, Father, nga ituloy mo nga i-reveal, ti kinadiyos mo ka na kami, kinapa-experience, iti tunay, nga kinasiasino mitibiyag mi. Tuloy mo nga i-reveal, na ito nga gospel of truth, na isuti tunay nga life, nga mang-improve ka na kami. Awan tinaduma, nga biliban mi nuhan nga na ito. So nga tinayto nga ministry, tinayto nga church, bow down kami kengka. Nga sika, iti tunay, nga Diyos iti biyag mi. Tuloy mo, nagaramit ti miracle, because we believe, nga dagitoy kat kailangan mi. Salamat, ti more miracles, nga agmanifest, ti dating nga service. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Palakpak ka na Jesus. Praise the Lord. So, mapantayon ti Word of God nga dagos. Katadato iti message nga series. Dadya message sa iti napalabas nga John chapter 8, 31 and 32. Basahan tayo manan na ito eh. King James Translation. Basa. Then said Jesus to those which believe on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Okay, pause. So makita yung if you continue in my word. Natati ko na ni Jesus kanigidi Hudyo, nga namati kanya na. Nagito'y kat believer. Ti kinuman ni Jesus nga agtultuloy ijay sauna or no teaching na. Amen? So ano may isa ka nga believer, ano ako na nalpasen? Agtuloy ka. Ijay word. Amen? Ket ti mangyari, sikat na paypayso nga disciple. Ma-prove mo ijay. Nga sikat tunay nga disciple ni Jesus. Kasi naibagak, ti disciple, jay madisiplinaan nga estudyante. Adalan. So ano nagsardeng kan nga agadal, han kan nga disciple. Baka nagbalin kan nga master. Pero tapos agtultuloy ka agbalin nga disciple, agtultuloy ka nga agadal. Amen? So now, nagijay ka nagidi believer. Verse 32. Ito iti result, kamay sa basa. Okay. Nagtultuloy ka, maamwam day truth. So, no hanggang agtultuloy, possible, nahan mo nga maamwam ti truth. Possible, nahan ka ma-set free. Kaya di pa nagtultuloy mo nga maawatam. Mo iti Word of God, uray 1,000 times. Nga denggem mo no basaem, still,
nga dulat ta, iti saan mo nga naawatan idi, nga maawatam, intulog tultuloy ka. No iulit-ulit mo, ijay nga karkaro nga umunag keng ka. Amen? So na jay di ka powerful ti word. Hanga nagdengag kalaangan kat amum jay ulom, kat kunamon nga amukon. Dati kaduan nga problema, iti akun kuna nga believer. Ada na awatan na ti basit iti ulo, kunadan nga amudan. Ti tunay nga panakaammo iti Dios, ammo medyo biyag mo kat maibiyag mo. Ti kinadyos na. Nohan mo maibiyag, han mo nga mo. Ken saan ka ma-set free. Kasbaligan, Jesus is your life or Jesus is your health. The same day. If He is your life, He is your health. And then saan mo latang nga maibiyag ti health, you need to continue to listen. Continue in the Word. Tawan ko makaigraduar dito'y. Amen. No kunanay the Bible, nga He is your righteousness. Kat ijay biyag mo lata, han mamakita na dyan nga righteousness mo, nga ni Jesus, kat ti fruit na kataang anumwar, you do not know what righteousness is. Amen. So you need to continue to His teaching. I-meditate mo nga, i-meditate, tuloy-tuloy mo nga adalan, nga iso na ti righteousness mo. Ingana nga rumwar. Iti panagsasaom, panagpanpanunot mo, ti aksyon mo, or aramid mo. Amen? Kasjay ti word, saka ma-set free. Hallelujah, hanga nagdengeg ka namingsan, na set free kan. So, duma, nalakada maupay, nagdengeg da ngamin namingsan, kunada amudan, tunoy apply da hangag work. Because dito iti ayan na. The faith in the heart, not in your head. Hallelujah. So nga, da kayo matumangkit kita kadigdiyak kakasya nga tao, ang kayo maupay. Takurang dati absorbing, meditating the word. So nga, dati pastoryo, kanayo nak nga nakakulong na awanan di papanak. Meditate and meditate. Prayer nga kanayon. Amen. Kanayon kumat nga ikararag na kayo nga ma-open kayo. It's a life you in Christ. Nga makita yun diyan. Hallelujah. So kitaan nyo, si Sister Faustina, di ba yung testimony na? Nakagat ti ulag. Kaya mo yun, so i-monitor mo man kung nakinimisis. Kasi, no handang itaray na tayo di hospital, kat in just 1 hour, handa yung orain ti 24 hours, matayan na ita. Kasi, no na dyan ang kagat nga ulag kat na dyan viper, cobra, matay nga dagos. Kat green, kunani, di ba green, Sister Faustina? So green, day ko na tayo kang kana ay minung. Poisonous diya. Amoy ada nakagat de Isabela. Iti ulag. Apagkagat na natumba nga dagos. And then itaray da nga ipande kalsada, awan pa iti mga 5 minutes. Natumbalatan. Handa nga naiabotan di hospital.
Ngam dyan nakagatmat nga congregation tayo dyan nga may sa. Handang itaray dyan hospital because he believed nga ni Jesus nga da kanya na is greater than the venom of the snake. And then, nabiyag. So naawan nang nangagda nga nagitoy nga gospel, han mo nga kaya diyan nga faith. Tara matalimudaw ka nagus. See? Amen. So na dyan. So makita may kaduan na itang kinagatiulag nga si bibiyag na pa lang. Makayupat matanan dyan na guiter nga nagasan. Amen. Sabali lang na kita na duma nga pakararamidan ti miracle. Sabali lang dag millionaire. Ngabi ba ka na kayo, amin na gidyahe, padayawan nyo ni Apo Diyos. Hanggang umato ti pride tayo. Tani Jesus ti kinaramid. No binmaknang ka, dayaw ni Jesus. Karkarum nga mapan maki-church. Naipromote ka trabaho ni Jesus. Nagasan ka ni Jesus. Amin, dayaw ni Jesus. Amen? Okay, so, now, ye shall know the truth. Kailangan nga maamuam. Sunuhan mo nga maamuan the truth, han ka ma-set free. Kailangan nga maamuam the truth. Because ye shall know the truth. And the truth shall make you free. Jay maamuam timang set free. So, no may kayog dungag, kailangan ada maamuam nga truth. Kat naibaga ko, hindi napalabas sila duma. Ni Father God, God of truth. Ni Jesus, Lord of truth, Son of truth. Amen. Ito the next. Holy Spirit is the Spirit of truth. Uray amom nagijay duwa, nuhan nga work kan kaday Spirit of truth, hang kalatama sa 3. So nga doon ti church, nga pinatay dati anointing ijay church. Tagkurkuri hid knowledge, handan ngay allow ti power ti Holy Ghost to confirm the word. Ti trabaho ti Holy Ghost to confirm the word, to manifest the reality of the word. To manifest the glory of God, the power of God, the character of God, the wisdom of God, the peace of God. So now I want the Holy Ghost, I want the experience. Hanma ma-experience the freedom. Na dyan ay sursuro ka na kayo about the Holy Ghost. The Holy Ghost is suti ayan the freedom. Okay, 2 Corinthians 3:17. Okay. Let's read. Holy Ghost, Holy Ghost. Di may isang truth nga mang set free, Holy Spirit. So, kailangan dito church tayo, kailangan ko mapuy the Holy Ghost. Quench not the fire of the Holy Spirit. Hantayo nga ginalaing de ulo tayo. Because we are nothing without the Holy Ghost. Tilaing tayo kuma, tilaing ni Apo Diyos ija heart. Ngag-work ija head. Han nga da dyan, nagapoy ti lubong, ngag-work ija head. Tama pride diya. Amen? Okay, let's read. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. There is liberty, there is freedom. Amen. So makita yo, where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
liberty. Hallelujah. Holy Spirit, ti mangipa-experience ken ka ti freedom. Freedom from what? From sin. From guilt. Freedom from the devil. From the spirit of darkness. Amo yung even sickness and diseases. Kat ni Satan, ti mangbalbalod nga kunanay jay Luke 13 verse 16. Nga da dyan napakubo binalod ni Satanas, jay spirit of infirmity. Nyapay, nabalod iti curse, nabalod iti poverty, ano ti nakabalbaludan ti tao. Kat maset free ka lang, no patsyem, jay inted ti ama nga ni Jesus, and i-allow mo ti Holy Ghost nga mangigpa-experience kaya kaida. Amen! So I want the Holy Ghost nga work. I want the freedom. Urag dengag-dengag ka ti Word of God. So kailan makita yun diyan. Holy Spirit, timang confirm, mangigpa-experience, iti freedom. Kada tayo. Hallelujah! Next. Alam tayo pa, nagidadaduma nga, nakukot tayo idi. Romans 8, verse 1 and 2. Okay. King James translation. Let's read. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Oh, kailan magnaka in the Spirit. And verse 2, For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. o yan. So makita yo, because sin, mang bondage. Amen. Death. Kaya dumabay. Pero, the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made us free. Law of the Spirit. Tadya life ni Jesus, maging totookin ka, no, i-manifest the Holy Spirit. Amen. Kailangan tayo ti Holy Spirit. He is the manifestor of God's glory and power. Amen. Idebiyag tayo. Okay. Because the Spirit is the Spirit of truth. Pantayo jay. The truth shall set you free. So, ano nga truth timang set free? Han nga law. Tatilo mang bondage. Ti law, kanaw ko'y bagbaga, the law is not faith. Kung natin Bible. Galatians 3:12. The law is not faith. So nga want the freedom ti under the law nga teaching. Because amin nga alam tayo iti Diyos, maalam laeng by faith. Pakay I want the Diyos by faith. Kat no tilo kat saan nga faith, idihaan mo may ayo di Diyos under the law. Ti makay ayo faith in the gospel. Malalayo ba? Magaw-gaw at ba di bagbagak? The law is not faith.
Ket salvation is by faith. No tilo kat saan nga faith, han nga makaisalakan tilo, because si makaisalakan jay gospel of faith. Ay, nung mauawatan nyo kumaritoy, kat mailasin nyo ti teaching, amuyo ting kayon pagdenggan. Han nga kumkumpurmi ti pagdenggan, never nga grow ti faith mo ti under the law nga teaching. Because the law is not faith nga rod. Di uray manot ti dangag mo, hanggang nga grow. That the word of faith, ket jay gospel, is so timang ited ti faith. Apay nga naalan ni Sister Faustina nga han nga matay, nga kinagat ti ulag. Apay nga ado ti mahihilan ditoy. Handa nga mabutang kadagiday grabe nga sakit. Because of faith. No under the law ka, wana. Nalada nga dagos hindi. Stretcher idayan. Hanga dakas. But that is natural. No, dakat is supernatural, mas powerful. Palakpak ni Jesus. Hallelujah. Amen. 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 Yes. Kasta ang amen. Okay. So, mabang tayo dyan. The Holy Spirit is the Spirit of truth. John chapter 14, verse 16 and 17. The Spirit, Holy Spirit, is the Spirit of truth. Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. So namamamom ti Holy Spirit, maset free ka. Yung naging ka ti freedom. The Holy Spirit is Spirit of truth, Spirit of power, Spirit of life, Spirit of health, Spirit of prosperity, Spirit of blessing, Spirit of love, Spirit of compassion, Spirit of peace, Spirit of joy, Spirit of humility. Katamamam na dyan nga Holy Spirit nga nagiiyan ken ka, ijay tulang mo, utak mo, maset free ka, kadagay negative things. So I have the Holy Ghost. So I have my freedom. I have the Spirit of health. The Spirit of truth. Kasta, ti kongregasyon. Hallelujah! Iso nga nag-work. The Holy Spirit maramdama. Mabalin nga ya, iti pa-experience na kakat peace. No, ada ka nga na-stress. Ano ti stress? Ano ti high blood dya? Ano may stroke? Ngayon, may the peace of God, because the Spirit is the Spirit of peace, maset free ka dyan. Adam the spirit of fear, demonic fear. Adam the jai, the spirit of the fear of the Lord, or spirit of boldness, the Holy Spirit. No isutag manifest, maset free ka the demonic fear. Hallelujah. So let's read this verse. Dito di magbani diya sumapanak iti ama, ibagak to dawatek iti ama. Ngay kanda kayo ti sabali nga comforter, sabali nga helper nga umay, nga mang take over, ijay panawak,
nga trabaho kada kayo. Hang kayo nga ulila nga panawak. Taybaon ko si Holy Ghost. Kuna ni Jesus. Amen. Kat agyan kada kayon. Hallelujah. So nagbalin tayo nga temple of the Holy Spirit. Verse 17. Yan is Spirit of truth. Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. So naman the teaching word about the Holy Ghost, yun naging kati freedom. So ang kailangan, maadalyo the teaching about the Holy Spirit. Let's read. Ang nga maawat ti lubong dahil lubungan nga tao dahil nga nabo lagi. Okay, next. Hana makita. Bulag gamin. Next. Hana nga mamo. Amen. Okay. Yan. But you know Him. Are you sure nga mamuyo the Holy Ghost? Yes. Ang mamuyo ba the Holy Spirit nga nagiyan in your bones? Yes. In your marrow? Yes. In your muscles? Yes. Who is this Holy Ghost? Spirit of truth. Spirit of God the Father. Yes. He is God. Yes. Creator. Yes. All-powerful. Yes. All-knowing Spirit. Yes. Nothing is impossible. Yes. In the Holy Spirit. Yes. He is alive. Yes. He is within us now. Yes. He is here. He is health. Yes. He is healer. Yes. Miracle worker. Yes. You need to know Him. So, kita handa ka. Example. Siya, ninalpan-alpas na gini. Nagsasarunong attack the enemy in my body. Pain. Nalpas na jahe. Sinmarunod jahe. Kuna ni Dr. Carla, nga nagdanom ti lungs ko, and then makil lagi di sakak, tinmakil di tiyan ko. See? E di kwa bimta-bimtak di sakak, ijay nga rumwar di danom. Ang kulata nga, panpansinan, ang ko ay tulok nga mighty fear, tidanag, kanayong ko ay meditate. This is your house. Father, you are Spirit within me now. You are alive in me. You are my health. So, check up da, agmagmagan. Pinmasit niya chan kon. Dakdak ka lang di chan ni Brother Alex. So, kayo marandanagan ni Jai. God is greater than the devil. And the Holy Spirit is God. Umay ni Dr. Carla, nakita na dyan sa kalada Jai, pinikpikan. Diba no, mangparti ka di manukot, malum-malum, day payak na kin. Kwa, jay dara na ka, tag-violate niya. Kasyay, de sakak. So madanagan ni Dr. Carla, panaital mo talmog diya kuko. On samot ti oxygen na rito na. On samot hangagan under the blood mo. So tinisting na. Ijay pang testing ti oxygen. Ni adamat. Wow. Amen. Mayat pa lang matkayam. Amen. Idi check up na. Ni. Min mayat matanan ti color jay sakam.
The Holy Spirit is here. You need to know Him. Ang Holy Spirit. You need to know Him. Who is the Holy Spirit to you? Hallelujah. He is God. He is Creator. There is no lie in Him. He is the Spirit of truth. Ang ngaglangsot can never ngaglangsot. Hallelujah. We are His temple. So we are the temple of God. We are the temple of health, temple of blessing, temple of peace, temple of love, temple of power. That's the reason nga mo kano ilians ko na kayo kat there is power. Because nagbabalay the Holy Ghost. But don't put your trust in me. Put your trust in Him. Amen! Woo! Hallelujah. For, kunay jay, hangam amon tilubong the Holy Spirit. But you know Him. For He dwelleth with you. And shall be in you. Apa yung shall be in you? Tahan pa nga napan ni Diyos at the time. Ngam dinapanan, binmaban the Holy Ghost, di inawat tayon, adan ija unagyo. Pag-workan nyo. Kasano nga work? Agree with Him. Ibagayo, I believe in you, Holy Ghost. You are God. Amen. You are God within me. Your health, your life, your spirit of freedom. You're higher than the devil. You're higher than any spirit of darkness. Your spirit of blessing. Let the mga mamuti Holy Ghost. Oh, my Lord. Hallelujah. Mas dawa ka lagi dyan. Critics nga kakadwa nga. Ni Pastor Romy. Ano ko na na? Awan ng miracle tata. Kasano awan miracle the Holy Ghost? Sino nangar-aramit ti miracle idi? Holy Spirit. Amen. The same. Say, adaka na tayo. Tinaduma madida ti Holy Ghost. Kag-work the church sa madida ti tongues. Madida da gijay gift nga rumwar. Madida da gijay agsangsangit. No maging ka ti Holy Spirit, han mamalapedan ta, nagganas ti agsangit. Nagganas ti agpukaw, agsala. Hallelujah. Apay nga madim, ijay heaven, kasyay da. Kanayon lang ay pukpukaw, holy, holy, holy God. Inaldaw. Amen. Hallelujah. So, mas dawa ka rin nga preacher. Nos nangal-alaan dati preaching da. Hid knowledge kami. Handa nga makomprehend the truth. Phew. So, ano question am sinong ordyada ka na kayo? Apo Diyos, kat anyar aramida na nga Diyos. Sino mo laking kakat agpapanimit nga Diyos? Nga very weak? No. He is the same
yesterday, today, and forever. So we need to depend the gospel. Dipindaran tayo the gospel ni Jesus, dipindaran da tayo mat ni Jesus. Hallelujah. Can i-prove na the signs, wonders, and miracle. So kita nyo deh, apa'y nalalakad yung goiter ng umpes? Okay. Kasi ti life ti sakit, evil spirit. Wada di evil spirit, ada biyag na di sakit. Ngam death, tinaga na kumahanga life. Because the life is God. Life is health. So no kinas out mo the spirit of death, in the mighty name of Jesus, come out! Kat pinmanaw, matayan di goiter. Because awanan jay life na. So nga datihan nga instant. Nakasal di pinutol mo nga kayo, kada isina di po na, 3 days sa mo makita malaylay. Nga madati instant, ka ma-feel na, nga awanan jay symptoms. Woo! Takaya ni Lord da jay. Amen. So, the gospel, the biliban niyo. Father God, the Jesus, the Holy Spirit, can the gospel. Aming nga kontra jay, isuti pakniyo, tamaalayo ni Jesus. Palakpakin ni Jesus Christ. Kaya ko na ni Paul, amin nagidilain ko, amok idi, belang ko ang aslarugit, asadang, kaslataki ko na ijay daduman, tapno magunudak ni Jesus. Tasan mo nga mabaling nga alaan jay duwa, nga doctrine, nga kinkinontra. Pili ka ti truth, amang set free. Amen? Hallelujah. Okay, John 16:12. Pasa. Adupay kumay baga kada kayo dahil palang isuna na ito hanyo pa nga kaya nga kargaan. Hanyo pa nga makomprehend. Ta kailangan nyo ti Holy Spirit. Amen. So ang kailangan tayo ti Holy Spirit tapno mag-grasp tayo na ito'y gospel. Nga makita tayo na ito'y truth. Ma-experience tayo. Amen. Amo ni Jesus yay. Ado ba kung maibagak na maawan, hanyo nga kaya. But, verse 13. Yan. Ngam no umay the Spirit of truth, i-guide da kayon ti amin nga truth. Idi, sa ka ma-set free, no i-guide da ka the Holy Spirit, tayo sunat mang-i-guide ken kay the truth. Woo! Amen! Hallelujah! Ipakita na paiken ka, dagiti banag nga mapasamak to. Dagiti banbanag ti masakbayan. Hallelujah! Amen! Aming ngay bagana nangeg na ijay heaven. So, danggan nyo ti Holy Spirit ijay unagyo. Hallelujah! Verse 14. Yan. Ala na jada kini Jesus, iparang naging ka. So ala na jay life ni Jesus, iparang naging ka. Ala na jay peace kini Jesus, iparang naging ka. Ala na jay blessing
kini Jesus, iparang naking ka. Dati trabaho ti Holy Ghost. He shall glorify me. Isunod di mga glorify kini Jesus. So nga di mapmapno ti Holy Ghost, madlaw mo ta ni Jesus, ti kanayon na nga i-glorify. Amen. So maset free ka. Tayo napa-experience ken ka sa kina Jesus, ni Jesus. Ay! So nga hanyo nga tagtagibasitan ti Holy Spirit. Ni Jesus, kunana, aming aramidak, han ko bukbukod, aramid ni amak, nga nagiiyan kanyak. No, soblan tayo day, chapter 14, verse 10, kati kunana ni Jesus, aramid ti ama, nga nagiiyan kanyak. Sino da jay kat ti ama, da jay heaven. Inawagan na jay Holy Spirit, nga ama. Iso nga oray siya. The Holy Spirit nga da kanyak, Spirit of my Father. So the Father is within me. Adamo lang kada kayo. Amen. So nasatisfy kayo nga the Holy Ghost iti mga ipa-experience si freedom? Yes! Hey! Amen. So nga uray dengeg ka nga dengeg no hangag work ti Holy Ghost. Kurang ka ti experience. Kada gidadengdenggam. Okay, last part. Ayan namin ti basihan na dadjay nga word wano teaching. Gospel. Dito ti talo. Kasi no ada witness nga duwa, wano talo, gusto di witnessan na. So nga uray talo lang titid ko. Amen. Okay, kitaan tayo nga ti gospel is so ti word of truth. Gospel of truth nga mga set free. Han nga under the law. An may laslasin ti daduma nga preacher diya. So papilit dalata ti under the law. The more nga isursurum ti under the law, the more da nga madis-discourage. The more da nga mabalbalod. So ano under the law, madamdama, awanan, tigpasan namin, kanay kakasjay mon. Ano, kutika, wrong. Kasjay ka, thou shall not. Kasjay ka, thou shall not. Kasjay ka, thou shall not. Anya karon! Panay amin wrong. Tinda ibagbaga. Panay basol. Pero ti gospel, iyag na ti solution. Iyag na ti freedom. Hay! Went under the law, conforme. Man-made rules. Nagpalakpak ka. Makastoy. Sa balit, nalakpakan. Ano dahil? Baka demonyo siguro. Nukastoy, tao, ti pinalakpakan. Nukastay, niya Apo Diyos. Where did you get that in the Bible? Oh my God. Tata, ti patakaran, ti apan magi-church, no vaccine, no entry. Where did you get that doctrine? Everybody is welcome if they believe. Tangga na kita ti patakaran. Iso nga day Holy Ghost, madinan ti agyan ijay. Because nagbalinan ka commandments of men, man-made rules. Nagkamali ka lang ti pronunciation mo. Hankan nga gilid. Madi pronunciation mo.
Ay! The Holy Spirit kang asjay. Jay heart mo. Tiyon una kanya na. Mayat nga ma-improve ti pronunciation mo. Pero jay heart mo, ti kayat na nga worship. Di pa jay utal. I love you, Lord. Badmadi. Kasi ba? No. Acceptable kini Lord. Nibinihin di damo utal niya eh. Inagasan niya po Diyos. Are you getting something? Woo! So nga kung conforme man midrolls, tintayo suksukat ni the gospel. The gospel is enough. Amen. Ephesians 1:13. Okay, join nyo pa na ito. Talong nga verse. About the gospel. Let's read. In whom you also trusted, after that you heard the word. Word of truth. Ano yan the word of truth? Gospel. The gospel of your salvation. Ulit. In whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Yes. In whom? Also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. The word of truth is so the gospel. Then bagato that truth shall make you free. Timang set free, word of truth, gospel. You are free from curse by the blood of Jesus. You have the power by the Holy Spirit and by the name of Jesus. That's the truth. You are saved by His death and His resurrection. Amen. Hallelujah. Another. Colossians 1:5. Chapter 1 verse 5. For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel. Ano ti mga itad kayang kajan na i-reserve sa heaven? Woo! Dinangag mo jay word of truth, the gospel. So di mga itad kayang kajan inheritance na dinaawat mo ni Jesus, nagbalin kang anak ti Diyos, co-heirs with Christ. Nakipagtawid ka ti haming nga sanikwa ni Jesus, ijay heaven, ken ito'y earth. So you are very rich. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Kita niyo word of truth? Ye shall know the truth. Ang truth of the law, truth of the gospel, timang set free. May lasin niyo kuma, dagiti preaching nga dengdenggan niyo tata. Taadutan, manipod pa di time lagi di apostle, di preacher, nagwarasan ito'y lubong. Pero adon to sin mina, it's a word of faith, wano gospel. Adad-adulan tata. Ti kayat dan credential, title, anon nga jay gospel. But praise God, adumat lata, tinag-stay. Amen. Amen. Kat may satayo hijay. So nga adu, tikakadwa tayo,
Dada Pastor Chris, ni Binihin, tagidyan natay nga evangelist, ni T.L. Osborne, ni Kenyon, Kenneth Hagen, tagidyan di bang kitaan nyo ti teaching ti gospel? Smith Wigglesworth, John J. Lake, Amen. Amen. Pero jada duma delikado. Handa nga mo ti gospel. They are under the law. Basta di under the law, may ikat ya anointing. Makita yung awanan. Palinda nga dry. Tahid knowledge and rumrumwar. Tandaanan nyo lagi dyan. Hanga lagi dyan ti preacher of the truth. Preacher of the truth, agwo-work the spirit of truth. Hallelujah! Okay, Galatia 2:14. Basa. Okay ni Peter pa dito ni-rebuke ni Paul. Tanakitanan nga sandan nga magmagna ijay truth of the gospel. Tati nangyari dito ni Peter di damo, makipangpangan kadagiti Gentile. Kati teaching ti Hudyo, narugit ti hintil kaslada aso. So nga saan ka nga makilanglang nga mangan. So disin mangpet dagiti Hudyo, tinmaray ni Peter. Mabutang kadagiti Hudyo. See? Kat nayon pati ni Barnabas. So nagungot ni Paul. Apay ngahan mo nga ipakita. Nga ura na gito nga hintil. Kat nadalusan na. Mabutang kakadita mangkugit. Tadi papilit ti Hudyo, masapol na kugit ka sa kanadalus. Naisuro ko na dyan na palpalabas. Sinukatanan ni Apo Diyos sa dyan patakaran. Amen? Ti makugitan puso. Hallelujah. So nga na-rebuke ni Paul ni Peter. Kat ni Peter ti head, ti apostle, naududi ni Paul. Amen? So nga dapat rebuke tayo tagidehaan nga magna iti truth. Hallelujah! So nga kaya ko mas daw no mamingsan, nga damot pa ng rebuke ko ijaya. Amen. Dapat lang ko na yung alangan mo't pimer ngagtatal na ni pastor ko na ni Paul kat kasyay. Amen. Sige tuloy. I said unto Peter before them all, if thou apay gamin nga pilitom ti hintel nga kaslada agbiag nga Hudyo, ala ti tuloy na nagita. Pero ti makita tayo, ni-rebuke na tasan na magmag na ijay truth of the gospel. Ti magdaan tayo gamin truth of the gospel. So ti mga set free, truth of the gospel. Mas daw kayo, da kayo lang na lang di mang prove. Nung dagan nyo lagi kati absorb you, mas daw kayo apay nga dati mga bangyari de biyagyo nga nagmayat. Apay nga aduti maset set free. Apay nga lumagragsak kayo. Adayain pakan ko kada kayo nga ice cream hanmat. Jay truth nga nang set free. Panasin nyo nga absorb na ito. Kat in just one day, one week, makita yo, ma-experience you, madakkel di pagguruan nyo. Yes! Isutin ang baliw kanyak na ito, nabayag ako nga preacher. Ag 35 years ako nga preacher. Amen? Kat dito'y ko lang nga nasarakan
ti tunay nga joy, freedom, ti panag-serve kini Lord. So nga I know, nga no maawatan nyo met, mangyari ka na kayo. Tumakder tayon. Aminan nga kayat na, nga mang-receive the power of the Holy Ghost, healing, salvation, at aming kini Jesus niyay.